Derbi banane dolaze iz Kolumbije, ali nije samo iz Kolumbije, isto derbi banana nam stižu i iz Ekvadora. Znači, uvoznici za Srbiju su iz Ekvadora i Kolumbije, iz latinskih zemalja, Latinske Amerike nam stižu banane. Sad ćemo mi uzeti nekoliko banana. Još jedno, sad treba da ih izmem. Dakle, bili smo u kupovinu, kupili smo banane i danas pričamo, kao što sam obećala, i o bananama, odnosno odakle nama dolaze banane. Ekvadora i Kolumbije. Međutim, jedna od zemalja koja najviše proizvodi banane je Kostarika. I kao što se može vidjeti u prilozima o tome kako funkcioniše rad na plantažama, i neke od tih snimaka ja ću staviti ovdje u video ispod, u linku, tako da ćete vi moći da pogledate i te snimke. Dakle, banane rastu u grozdovima, znači na drveću, i onako budu u grozdovima, prekrivene su najlon kesom zbog insekta, i kada se proceni zapravo debljina banane, onda se oceni da je vreme da se bere banana, a kada dosegne određenu 2-3 cm u prečniku. A banana, kako je sad vidimo, žuta, odnosno sad je ona baš onako u završnoj svojoj fazi, dolazi i u brown. Međutim, na početku banana je u zelenoj boji. Dakle, kada se bere, banana je zelena i onda ima tako, od plantaže ona se doprema do mesta gdje sada druga tura radnika peru bananu i pakuju je za dalji transport. Prvo ide u luke, te zemlje u koje je banana rasla. Dakle, bilo da se to radi o Ekvadoru, Kostarici, Kolumbiji, i Jamajki, mada mi obično iz te južnoameričkih zemalja donosimo banane. Pominjem Jamajku zato što ima jedna jako zanimljiva pesma, poznata jamajska tradicionalna pesma, Banana Boat Song, koju su radnici na dokovima, dakle na onome gde istovaruju, odnosno pripremaju bananu da putuje dalje okeanom, utovar robe vršili, i onda Jamajčani su kao tradicionalnu pesmu to pevali. Sad se to malo modernizovalo, da li dalje pevaju to ne znamo, ta pesma je postala popularna jer je u Americi 50. godina bila prepevana od jednog čuvenog pevača. Link te pesme isto ćete pronaći ovdje dole u opisu ovog video snimka. Dokle, kada banana dospe na brod, ona onda putuje nekih 2 nedelje do odredišta, do Evrope. U zavisnosti gde se nalazimo, dakle, putuje i kopnenim delom, dan, dva, koliko smo već udaljeni od prve luke.